Ya kumno pi poi shikanika International Film Festival ke balap penlong ni po Shillong State Star Library. Abang kong buat ban pinitu ya lade. Kerteng i ba jadual kongkliam. Ban kedai Norway. Ba bon jiwa ki bangala yo ban contribute ba namta ki research ni ke badan hapo Meghalaya. But nasutuna da long ba kan gatsi kabade ka khas outrik jong match kumba nglatip kan ki Meghalaya ka host kan ka International Film Festival nadu ka khas outrik du ka trik ka long ka jingkmen long namta jongi ki Norway ki aktor ki actress buat kamtam ngai baju kublai ki director National Film jong nomor ba apa Meghalaya jongi dai kami filma ka ba dai pen dikni by dai baka di industri apa ka jela teng air ka kublai ya kami filma baki lala ban pun urlong ya kani ka festival ka basdang menta ka khasau trek bat onsa penkut ka khatra trek jong match ar hajar apla Te shani kumno pi poi pi shong pi sa she. Hadi siang ada na Pobhoy na Ribhoy district na Pobonihat te ka jingpoy ni long ba kum Nongruai mo ngakwa ibanya don bentalang lane banya saksi lang ya kata ka International Film Festival ka ba host ka Meghalaya ka bumut ka jela ka jungi Te menta singi pi participant am pi ai jingroi nam ai nam ta kasngi. Mentas ni lasi try kampat don ke sedul ya kata nomor mengatip yo jutip nanti member dan ki isi jong kanika ni filma di layak tu lane pationg bakandai lasi akasi bakadu kata bandai kata Te kumba ka notli ai tharai ki jingroi ba phila arwai. Na benta ki film na ki album ai kan top lot baro. Ki jingroi album te ngalabun bang ruai try saki atusan ni te ka film te kandai kasin bening tuang ba ni trilang ba tiba komandar ya ka film semua iba isa penmi entah kidang ya cacat ya ka jing rindu ya. Te kublai shibun ya ka jing kloi por jong pi ban ajing keren